Athenjeri bakanisa mwanya Meru ni baririte murutira jwa siasa jura jwa Kenya baugite nkiama ithurano na mianka IEBC ni batere kuthondekwa kenda kariba menya gukanukia bunge bao nkurukini bataririte atongeria baria bathuri na kura batikumakira muringi kura indi bariguna bari bubongo wakagite na ukau ni bakuri atongeria bagwatanire kenda nthiguru itana mbere muthuri Muriuki ari na ripoti eje. Muthuri na Arua athenjiri bakanisa mwanya patongetwo ni Bishop George Kithenji ibaithite mugambo jwao bakirotera atongeria arĩa bathuri muno abunge bakiuga na ndi mbunge nene iburi muno kurotera kureta mawatho na inya kwarire mantu jaria jagateithia mukenya irite gutegera biu bio bari bubongwa tuthura mubunge kendeta gutetera antu ba Kenya tuthura mubunge kenda tetera antu ba kwao so itukoromba mbunge yetu rire kwari ndene ya mbunge ni ari mantu jaja gateithia Kenya ni ari mantu jaja komba gwaka Kenya ni ari mantu jaja komba kugwatine Kenya bakari mantu nontu bantu witethia na wichurente bya bongwa so ibathithia mantu jaria jakomba gutuma mugongo jwetu tumba kugwatanira na mugongo jwetu na mugongo jwetu jomba gukarabwega nontu bare aria gutwakirisha tubatukumite ara bare etekiko betu kwa bakathithia wa musi bagaita maoni nontu ba benefit cia bongwa ibadita maoni jaja gateithia mugongo jwetu unitaria mantu ya munini wa munene UMP bathithitie kwa mantu tutije tuatukwirwo mantu na nande tutena kura mbunge twinakura 2027 na ndio tukagwa tukarombera nthiguru ntu igitarire muthie ile uchiendi wendi bwa mbecha aya iwanja byo kugira tutemenya the agreement andani na bau bangi andi mwana incho kawira atumba kumenya mantu jamwe amambubu kuringana na ndware mwanya chegwita atongeri itine ira cionekene gitana mbere na ndio athenjiri baba boga kuombikana IEBC thwe kiondo bwega nikena mukenya thwe na kanya kakwebawire mubunge owe orapa kona tigwita ngugi nkuga mantu ya impeachment jambiritie tona governors baithiro impeachment na ndi tukona deputy president baithiro impeachment na rira njenzi bejite kwi mawega baretere kinya impeachment oja ula Samsoni ora ite Simba ya choka ya umana inso ke impeachment mawega ya gatwijira Kenya igakara bwega na antu na ndiguru ga chinjia ora bomba kuga ninkirombaga ya mtomurungu imbuga kinya twambirie tugwate inya ya kuriko Constitution we can recall MPs, we can recall MCAs. Kwa uwetera kajirane kau. Tuwe kinya 2027, at least to the tuna recording ya MPs. Bangano na baire badatu na MCAs kenda Kenya antu bamenya uongozi robu wiriguita. Na nando keja kwithura Kenya ni kwenda kuthira mathina najo jojo ni jumu taratara iruga nkeja kuinga iguru imurungu kuga wengwa gukethira otengai kana nkeja kurekeria ngigi cieja kuthiria kana nkarekeria mwitho ko murimo cieja kuthiria antu bakwa bau beta kwa dietore yakwa bakeja kuthiria mantu jana bakeja kwinyinya bomwe bakaromba jaire bagachuothi wa murungu jathatu na bakatigana njira ciao imbe murungu arua nani nkaigwa ndeguru nkarekera menye jao bomwe nkarekera menye jao na nkori ande yao jira imbe chio bechuto gwachiebere Kenya mantu jama echonde jira yatikumithagia murungu jatwebere ndene Kenya na nthiguru yetu ikora ikuga nthiguru yetu Kenya muno igitari ina murutira joge siasa impeachment ya deputy president irete tunambere turi kanisa rombare yetu ni president na deputy president bombe kugwatanira nikena nthiguru kagitathiri na bombe gutongeria nthiguru yetu bwaga muthuri Muriuki weru weekend muthiri wa Kangangi.